Amsi port puri kogi platinum uranium mining tong ya port to sira pura komale sigi tata mayam je kogi drill sigi mamang do oi je sigi drill je mining tong na pon yang si mining tong na pon ni mana highway tu tata sigi tata kun thani sakri je kano je sakri mayam je mo si platinum gumba uranium mining tong ya bra du oi dini masi mayam aikoi tawri sibu karinu yengbiu ne asibu sahi mari manga dagi lamphel gi part ana leiramba water body si loina mangi badagi kusem gi sau thokna masdai da manghal akoi mayam da piri ba wa mayam je kokna ba dana water body semkatna ba haidana kanna hona dana usinna sinna hantakta wa order pi dana lamphel gi phumdi mayam si kothokna ba dredging tongna ba gi machine thunga ba sibu lambi sidai da yamna laibang ning ba saba kanano masak khangda ba masina masida chalakanda Manipur dagi uranium sing thokani adu yemu machine thungare gaina masida propaganda sandoga masida da wati wariam toroga praja mayam si ngauhan na ba honariba natta ba sando ibse masi ongta praja mayam sing sugum ba tonga sando podagi akoi si tumbam chabam praja mayam se amada khangdre tawriba mayam se adu masi ongta kanano masigi nipa si kanano ongta mayam pharga police ongta sinabio Madugi reward to akoi ongta pige sugumba oidaba sandoga masida da irang sin mit chupagi dam laina hona riba mioi khara akoi manipur da leide masidagi ongtang akoi section minadra di yarroi aduna hojiki nipa si ongta kanano karino pharaga masa akoi da ongta sinabio adu mi gi lamphel water body gi tawgudaba machine mayam sibu magi pausina seran turan ta gi dana sandokna lana chakhraga di machine ga sibu sok mamanyamba phangdaba machine ju mai ga thana roidra ba tawrise Sugum misi matam sana wara hogla koi Manipur samkat pawaga ni ko Manipur kan bawaga ni ko mayam mating pang biyong ta masi phana na masi ta Makasa tharak poina to pamaroi bi pausum mayam na thamjagi Lamka district onthok lubadigi consignment parcel sing deliver to ngamdre Tokhaiba yamna pam furup amagi miyoi sing Susampur district pu Lamka district kain makoi address ta mention lubadigi post office amadi atopa courier servicing da lakpa consignment parcel sing masa gi asing address ta thinmangam da bigi khudong sa da mayuna hari ramasigi mari lena indigenous tribal leaders forum ITLF na public notice ama thoktuna khudong sa da basigi damak furup asina talib to khaiba administration phangdriba phawba Lamka district ki muhut Susampur district hain season na ba khangan khari atoba pawmana mang bayada bu document kya lairiba mapam ama manghan khiba haibis mite khoi gi asing ba saktam manghan khiba oina thokadra Housing Manipur thokliba kangluk irang mara sida awap taraba mitei singna hena awap tadanaba aikoi gi mitei gi lan oina lairiba hospital school college university tuan officing makal kya gi mamal yamlaba infrastructure amadi district headquarter oiriba DC office na singbada amata thokaloi haina lebak miam da haijari leba amagi mang biyada document kya lairiba mapam ama manghan ki ba haibis mitei khoi gi asingba saktam manghan ki boina thokadra khali haina Oripok apun belum na fungdurakli. Seol sinahai me ahum digi ngasi faw sin ko kinar ko teori singa mitei furuk ko satarak pa lalasi thamanga phajirakli. Ai khoi gi thauna farab nungsi raba mitei islinaw kayana pamuba leitana akhak pa yaudana apunba ima leba ki saktam kanana thawaina punta pinari. Mitei ima kayana masa kaina begi maisa khangli. Lanjadaba mitei singna kaina begi maisa khanglingai serasida mahiru anemia thina hatkhibe gi haksang social media gi kuthangda koki militant singna thadrokli thamoi phajin bangamdraba mahiru kyana lamjaw do thloktuna khutta khulai yauda asumba wel phangna ba Manipur amad India government gi mathakta khulaw kya lauri security force amad central force na mahiru singi mathakta tear gas rubber bullet kapsinduna otpiba Oripok apun mulupna haksina lawi haidi
लाल से करम नुमित लोइगनी हाइबिसि कनानासु खंगदे मतम सांगना सोकनब लान ओइरकपसु याय असिगुम लानफम असिदा लेबा अमगी मांगबु यादबा डॉक्यूमेंट क्या लैदिबा मफम मांगहनखिबा हाइबिसि मिते अखोइगी असिंग सक्तम मांगहनखिबा ओइना थोकदरा ओरिपो अपुनब लुपना खल्ली हाइदेनिसु पाउसदा मखाताना फोंदोरकली मखा चथरकपो ओइना तो पापावमना लैंगक लोइसिंगना लौफम थोकपो थौदांग लरोक्तबदगी ngasiगी फिबमसि ओइखिबनि गायखांगम लैंगक लोइसिंगना लौफम थोकपो थौदांग लरोक्तबना मणिपुरना ngasiगी फिबमसि ओइखिबनि तुंग कोइना सतनबा याबा लॉजिकल सॉल्यूशन म लौदुना मणिपुर इंगतप पुरकनबा वायलेंस थादोक्तुना अखोइ पुनो होनामिनसि बीजेपी लेंगना लौखलकपा पीसफुल इनिशिएटिव सिंग कांग्रेसना सौगतुना लाखली मकातान सौगतकनी महात्मा गांधी ना पामजरंबा नन वायलेंस ता युमफम ओइदुना वरी सानरगा मणिपुर इंगतप अमदि तंगदुलैताबा पुरकनबा होनामिनसि हाइना कांग्रेस वर्किंग कमिटी CWC की मेंबर के खांगमना फोंदोखरे वाफम असि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MP शिशिना सिंदुना बीटी रोड लेबा कांग्रेस बोर्ड नंगसी पांगथोखिबा महात्मा गांधी की सामग यांखैग मरी सुबा मदि लाल बहादुर शास्त्री की सामग तरागा मापन सुब मापो कुमोन की थोरमदा सरुक यादुना CWC मेंबर के खांगमना फोंदोखिबनि कांग्रेस बोर्ड लेबा महात्मा गांधी की मितमदा अमदि लाल बहादुर शास्त्री की ममिंगदा हाइलै कतुनि कायखमनबु उतुना पांगथोखिबा थौरामदुदा MPCC की थौमिसिंग अमदि पार्टी असिगी तोंगान तोंगान मरुएबा मियोइसिंगसु सरुक याखि थौरामदु सरुक यारदुना CWC मेंबर गैखांगमना पाउमिसिंगदा हाय इंगतपा अमदि खेनबा लैतबा लैबा अमा खुनाय अमा सेमगतपा हाइबिसि लैबा असिगी मियामगी लुसिंगबा महात्मा गांधी की वखलोने अदुबु मणिपुरदि ngasi मिकप मिराव खोलतना थाले महात्मा गांधी ना पामलंबा वखलोन अदुगी ओना तैनबदा मणिपुर लैबगा समनरे मसिमक लैबक थिबने था मंगा फाजिलगलब स्टेट असिगी इरांग असि हौजुक फाव सेंटर अमदि स्टेट लेंगांगना लोइसिनबा ngamdriba karigiनो हाइबिसि मियामगी वहां ओइरकले लमदम असिंगसिदि लो एंड ऑर्डर लेतबा मापु पांडबगा पांखा ओइरे मणिपुर ngasi थोकलिबा थाउदोकसिंग अमदि हौजुक ओइरिबा फिबमसि लेंगाक लोइसिंगना लौफम थोकपा थाउदांग लौदबदगी ओइहलकपनि हाइबदा हाइममा थोकलो हाइकि मांगना मखातना हाइ मणिपुर इंगतपा पुरकनबा होनाबदा बीजेपी लेंगांगना पैखलकपा पीसफुल ओइबा खोंथांगसिंग कांग्रेसना सौगतुना स्लाकनि मखाताना सौगतकनि मणिपुर तंगदुलैताबा पुरकनबा वायलेंस थादोक्तुना तुंग कोइना सतनबा याबा लॉजिकल सॉल्यूशन अमा लौदुना अखोइ पुनो होनामिना साइखि अमरमदना योमगी अपामबसिंगा मणिपुर थुगाइनबा होटनरिबसिंगी अपामबगा मानरप सतपना नकलनिगी मरक्ता अरोनबे एजेंडा लैरब्रा खदे सुसिंद्रो पर्सनल नुगाइनदबा लैबाकी इशूगा मरी लैनहनगुमसी पर्सनल ओइना थेंगसी यूरोप मणिपुर योमना तालिबा अपामबसिंग असिगा मणिपुर थुगाइनबा होटनरिबसिंगी अपामबगा मानरप सतपना नकलनिगी मरक्ता अरोनबे एजेंडा लैरब्रा खले हैना KPNPD मिनिस्टर एल सुसिंद्रोना फोंदोखरे मणिपुर लैरिबा CSO सिंग अमदि माइरोइ लुपसिंग असिगा यूथ ऑफ मणिपुर हाइरिबा कंगलुप असिगा मरी लैनै नत्रगा लैनदि हाइबदु खंगबा पामे हैना सुसिंद्रोना फोंदोरकली खुराई तिनसित लंबीदा लैबा माकी युमदा पांगथोकपा पावगी मिफमदा मिनिस्टर सुसिंद्रोना हाय तंबाकते लैरिबा CSO अमदि माइरोइ लुपसिंगना स्टेट असिदा PR लाखपा यारोय लाखननबा होटनबसु यारोय हाइबा वाफम थमलबसु यूथ ऑफ मणिपुर की वॉलंटियर सिंगना CM सिनबगी अपाम लैरिबा सिमक्ति PR लाखनबा सेवाव कटपगा समहानै यूथ ऑफ मणिपुर बु मियोय क्याना सौगली अमदि मखोइना लौरकपा फिरेपना अरोइबमदि मपुंग फाबा फिरेप ओइगदुरि ब्राइकी नकलमरमना हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगना मणिपुर अवांगसिंग कै कनबा अपुनबा मैरा पाइबी एन क्लब हाइना मिंगथोनबा रजिस्टर तौदबा लुप अमना इहवसिगी मयोनमदा खुराई केंद्रगी मियामबु लाना लमजिंगनबा होनरखिबा लेबक थिबने केंद्र असिगी मैरा पाइबी सिंगबु MLA मिनिस्टरगी युम ngakतुना लैरि हाइना सैंगांखिबमदि नहासिंगबु लाना लमजिंगनबा होनरकपसि मतुंगना अमुक हना तौरकलबदि लुप असिगी फमपुरिबसिंगी मथक्ता लीगल एक्शन लौरगनि मयोन चुमना चलिबि इहवसिबु पॉलिटिकल पार्टी खरगी मतेंग मखारा लनाई खुदुंग चाबा खरा फंगनबमदि लैंगा के मयक्ता लैबा मियोय खरना लुप सेमलक्तुना मियामबु लाना पुनबु होनरक लेबक थिबिनि हाइना मिनिस्टर सुसिंद्रोना फोंदोखि मांगना मखाताना हाय मणिपुर लैरिबा मैरा पाइबि नत्रगना फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अपुनबगी ओइना तौसी हाइना खुरागी मैरा पाइबि ग्रुपना हाइखिब लेख्रे अपुनबा सिदा मियाम पुन सरुक यामिनसी हाइनासु अपील तौखिब लेख्रे मांगना मखाताना हाय इशू खुदिमकी पर्सनल नुगाइनदबगी वही वता पुथोक्तुना ngang sakpa yorakpa si organization sida miyamna samamna papawi personal नुगाइनदबसिंग अतोपा प्लेटफॉर्म अमदा थेंगसी थोलिबि इशू सिदा पुसिन यानिंगदे अमसुंग खुराई केंद्र सि खुंद्राकपम अमदि लमलाई केंद्र अनिगा लोनब केंद्रनि हाइबो ऑर्गेनाइजेशन सिना अतमना खुराई केंद्र द असिगुम फजतबु वही वता सिजनदुना
ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯁꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯄꯤꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯝ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯐꯤꯖꯝ ꯍꯦꯃꯖꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯖꯝ ꯂꯨꯋꯥꯡꯕꯤ ꯂꯤꯡꯊꯣꯏꯉꯥꯝꯕꯤ ꯃꯤꯌꯥꯠꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯣꯡꯃꯟꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯀꯨल ममांगना वकत मिफम फंखरे वकत मिफम अदुदा लिंथोइंगांबी अमदी हेमंजित की मिहात यानिंगदे वी वांट पीस मणिपुर एनआरसी सनहलो वी कंडेम किलिंग ऑफ innocent students long live manipur hain iwa plate kasung sijanaki वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा ओजा देवदत्तन हाय सही नौरीबा माहिरु अनि बुतमसिना हातकिबा सिमि पुंग खुदिमंगना कन्नेम तफम थोइ अमदी मियाद असigi justice अथुबा मतमना पुथोक्तुना सेराक पिगदबनि माहिरु सिंग सोलकलाबदि ओजा सिंग तुमिना कक्लैरोय माखोगी दमक सबसाना लेपकनि तुंगताबा पुनसिदा माहिरु खुनाइना सिंगनरकपा सोकलबा मिसा अमत ओजा सिंग ngak पिरोय मखोगी मयोक्ता मतम सुपदा ओजा सिंग लेपकनि हने सपोंदरकलि अमरमदना वामाना अकन ममोंगदा कन्नेम तरकलि माहिरु एनी मिनुंगसि लैतना मखुत चलगा हाटखिबा थवोंग अमदि थवोंग सिगी मयोक्ता खोंजंग संसिंगिबा माहिरु सिंगबु मणिपुर पुलिस अमसुम RAF na tear gas rubber bullet amadi lathi charge tawduna aso apon nanghan kiba thawong mu wakhalon manaba apunba wama kanglipang na akan mamong na kanem tarokli wama gi sirol amada mahiroi singda yekna bagum ka henba lisa sat kiba thawong lengang na matam san yingsin bagaloina senaba personal sing matik sab action lawada banaki amaram na sayi sigi me ahum nigi kuki narco terrorist amadi suda leba kuki lalabu singna mitay da atamna landa sathaduna miyoy kya hatkiba yum kya mai thaduna mangan kiba masigi matakta singi mafam sing uwa kok thoktuna popi pambi thabigi thabak satharakliba reserve forest area yum kai sajilakpa sibusu waman akan bada wamana kana yaning da bafungdorakli amaramna wamana awabatara lanjena duna relief camp da leiriba miyoy singda wamana matam matamgi mateng pangbolina खुनगाप सिंग सेल याउन अंगम मतंग पांगदुना लाखली अमदि वामा की म्यूट सिंग लनफम द फाव संगदुना सर यादुना लाखली हैन सु फुंदुरखली अमरमदना प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी सिंग मरम सादना माहिरोइ सिंग अमदि ओजा सिंग दि हेन अवाबा पिबिगनो AMSGO हौजिक थोकलिबा इरांग सिना खामथेंना वानरबा मतमसिदा लमदमसिगी प्राइवेट स्कूल खरादा माहिरोइ सिंगबु ताकपि तंबिदुना हिंगनबगी लनफमदा ओजा ओइजरिबा ओजा सिंगबु स्कूल ऑनर सिंगना तोवान तोवान टर्म एंड कंडीशन थमजिंदुना स्कूल खरादा लौथोकपगी थबक सथरकलि हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन AMSGO मणिपुरगी जनरल सेक्रेटरी सुमति सोग्रापम हुई पीदुना थोकपा सिरोल मन फुंदुरखलि सिरोलदुना मखा तारदुना हाय स्कूल ऑनर सिंगना ओजा सिंगबु मरम सादना ngami matagum ozaगी इकाई कुमनब थंबिदना अमदि मियोयबिगी हक खुंगाउनदुना नमपुद लखोकपा मरुइना माइरोइ सिंगबु स्कूल फी खुलक्ति हायबिगिदमक स्कूल गी एग्जाम यावहंदबा अमदि एग्जाम गी रिजल्ट विदेल द थंबगी थवोंग अमा सथरकलिबा इरांग येंगलगा असिगुम थवोंग सिंग असि खुदक्तगी लेपकदबरे हायना सिरोलदुना मखा तारि सियोलदुन हाय बोसेम अमदि कोसेम की मैकेरिगी सुमाहिरोइ सिंगी रजिस्ट्रेशन अमदि फॉर्म फिलअप न सिंगबगी फी सिंग असि हौजिक थोकलिब इरांग असिन मरम ओइरगा सुफम नोमफम खंगद्रब सेंतोक लंबी लेजद्रब मियाम सिगे मदि माहिरोइ सिंगी दम खनबिदुना फीस रेट हंथबिनबा खांजरे मदि प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी सिंग सु बोसेम अमदि कोसेम न लेप रजिस्ट्रेशन अमदि फॉर्म फिलअप की फी रेट तगी हेन लौबिदनबा AMSGO ना सेक्शन वोरल थमगि था मरि हिंजिलगलब इरांग असिदा मियोय लिसिंग हुम्फुगी मथक्ता लंजेनख्रे खुल लेकाय कयामना बफर जोन ओइना खाइदोक्तुना लेनख्रे स्कूल हांगबा मदि सथोक्सिनगी थबकदसु खुदोंग सादब कया मयुक्नदुना लाखि असिगुमलब लंजेनरिगै मनुंग असिदा प्राइवेट स्कूल सिंग हानादगी हौना मतम सांग स्कूल सिंग असिदा ओजा ओइजरकलिबा ओजा सिंग स्कूल अथॉरिटी ना मासाका की खलगा ओजा सिंग असिना युमदा लनाइ ट्यूशन अमदि हॉस्टेल न सिंगबा तौई हाबिगी मरि लेनदबा मराल क्या सिजिंदुना नमपुद लाउथोकिबगी थवोंग अमा सथरकलि स्कूल अथॉरिटी खरन ngaya ki hoiba apamba प्राइवेट स्कूल ओजा सिंगी मथक्ता सतना पथाप कया सेमजिलकदि अमदि नमपुद ओजा सिंगदा पुबा थांग ngam एग्रीमेंट सिंगबु साइन तहलि प्राइवेट स्कूल की ओजा सिंग इमुंग मनुंग पुदुना मसा मसु सिंग लाइरिक लैसु तमनना बहोना जबा सिदा प्राइवेट स्कूल की अपिक सैलरी सिना इमुंग पुबु ngamlaktaduna ओजा अमना
lanai tuition hostel amadi atopa business tawjuna school awar gi matam natabada imung puba ngamnaba hotnajabada su school gi authority na atingba thamjinduna amadi thabak tagi maram sadana lathokpiduna imung munungda achauba saitheng piriba thingnare school authority singna matam sana oza oiraklaba oza singda piriba senior oza amagi salary esi yami masigi muhutta anoba salary khwaidigi pikna piba yaba oza sing amuk nauna mut sinduna hapsinanaba khongthang sing lokhatna rakli haukiba matamdagi manipur lenga ki school singna sathina lekha takraba khunai sigi mairoi singidama private school singa sina mapungoiba education piduna ngasigi binrol asi semgatuna lakhibane amadi masida thabak tawjariba oza singi punsidi tasengna khunai sigidama kathoktuna lakhibane hari private school singna lamdam sigi mapungoiba afaba mahairoi topper kya puthokraba school singa sida oza oiriba oza singdi hingnabagi lanphamda imung manung puba ngamjadri oza khradi gari thawa madi bara khaidokraga phangliba salary edu kari suthoina lemhaude school authority singa sigi akanba rules kyan oza singdi matam punamak school authority singa sigi makhada wana lenduna lakli oza singa sigi matik chaba salary amadi makogi service security haibasi sunglele hanbidre oza singa sibu school authority na pamdre to o haiba matam school dagi makhut hangna masagi mayumda halakpa tari private school salaina bagi damak manipur lenga na private school regulation act 2017 sem ki basid oza singbu nampuda lakthokpa yaroi amadi makoida government na piriba basic psc pigada bani oza singa sigi su employees provident fund epf na singba thamgada bani haibana singba kaya yaukibadu private school salary bi singna khanta pigada bani loinana miyoi bigi hak human law oza duna khunai tawjariba contribution singa du ngakna amadi khangna satpigada bani haina sirolsna so appeal tawri hauji ko ina di miam pau su matang selu sinjarage amasu miam puna no update ngamina channel sigi mekete miam na makha tana thamjari